I pogledajte gore kuće, molim vas. Evo ovako. Nekada su se aboriđini ovako, znači, dozivali. Čujete? I ćao drugari, kako stoje stvari, vidite u ruci mi se nalazi, vi biste na prvi pogled rekli motka, ali to nije nikakva motka, to je instrument, on se zove, to je aboriđinski instrument i zove se didgeridoo. Sada ćemo da vidimo kako on ima lep zvuk, ali pre toga udarite like, share, subscribe, zapratite kanal i ajde da vidimo kako ovo svira. Put za Sidney, vidite, asfaltirano. I evo nas ljudi u nekoj, vukojebeni, pogledajte ovako ovdje. Ovdje nema žive duše. I naišli smo na, vidite ovo. Ovo se zove didgeridoo. Za vas je ovo verovatno samo jedna grana. Ali ovo nije nikakva grana, ovo je aboriđinski instrument didgeridoo. Aboriđini su domorodci iz Australije, ako niste znali. Vi znate da su koale iz Australije, a ovo se pravi od drva eukaliptusa, a koale, naše drage, jedu eukaliptus. Gore imate i koala, ali to nećemo danas da vam pokažemo, ali ćemo nam pokažemo kako se svira didgeridoo. Dakle, ja ću da probam danas da zasviram. Gledajte ovako, ovdje imate jednu rupu koju morate, znači, da ovako uhvatite. I onda svirate. To bi trebalo da izgleda ovako. Dobro, probat ćemo još jedan put. Sa 30% snage treba se svira. Patka. Eto možete i patke dozivate, čuli ste? Ok. Ja verujem da ovo baš ne liči ni na šta. Ali ovdje sa mnom je jedan čovjek. Če iz Australije, znači ovo je Če from Australia. Ok, Če. Will you play this for us? Of course, my dear. Oh, thank you. So, show us how it look like. Opa. Ok, drugari, evo vidjeli ste kako Če iz Australije svira njihov nacionalni instrument didgeridoo. Didgeridoo. Tako da... Didgeridoo. Kao ja na engleskom pričam. I ako se svideo ovaj video, kliknite like, share, subscribe, udarite zvonce, zapratite kanal i vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!